aktivacija timusa, malo tapkamo tu timus, aktiviramo svoj imunitet, onda tehnika disanja 4 sekunde udah, 4 sekunde držimo, 4 sekunde izdah, 4 sekunde držimo. I ja još to povezujem sa osmicom, da sve negativne misli, emocije iz uma u osmici vodimo dole do srca i da se ta energija pročisti, da se ta čista energija u osmici vrati nazad u mozak i tako aktiviramo svoj sistem za aktivaciju potpunog zdravlja. Poštovani gledatelji, dobrodošli. Ja sam Ines Žižić, a vi gledate Atma podcast. Moj današnji gost je sa mnom, evo prvi put na podcastu i izuzetno mi je zadovoljstvo što je ovdje sa mnom jer imamo itekako važnu, životno važnu temu. Moj gost je dr. Dejan Jarić, liječnik i transpersonalni psihoterapeut iz Slovenije. Dejane, dobro mi došao u Atma podcast. Pozdrav, draga Ines i pozdrav svima koji nas danas gledaju. Evo da kažem još par riječi o tebi. Iza tebe stoji dosta rada i titula, znači liječnik, transpersonalni psihoterapeut, osnivač Ananda škole života i holističkog centra. Dugi niz godina radiš s ljudima kroz integrativnu medicinu koja u stvari objedinjuje i klasični pristup, međutim daje još ono nešto ekstra, a to je taj holistički pogled na čovjeka gdje ga gleda sa jedne psihološke i duhovne perspektive. Ti si doktorant holističke i integrativne medicine, također predavač i trener za osobni razvoj i duhovni razvoj. Javnosti je naš Dejan također poznat kao TV lice, naime on je voditelj emisije Prebujeno, ne znam kako je točan dijalekt, Prebujeno srce. Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV, gdje razgovara sa mnogim poznatim gostima na teme zdravlja, duhovnosti, svijesti i društva. Evo danas ćemo imati, kao što sam najavila, vrlo važnu temu ljudskog zdravlja, jer nekako to, iako živimo u dobu informacija, u dobu gdje postoji toliko znanstvenih istraživanja o našem zdravlju. S druge strane, nikad toliko ljudi nije bilo bolesno, ne samo fizički, nego i psihički, mentalno. Znači stope raka, stope karcinoma, stope kardiovaskularnih bolesti, depresije, anksioznosti, ono lete u nebo. Znači, mi imamo znanje, imamo informacije, ali nemamo rješenja za sad, odnosno neki možda imaju, kako iscijeliti onaj izvorni uzrok tih bolesti. Ostanite svakako s nama jer ovo neće biti samo podcast u kojem ćemo davati nekakvu teoriju, već i praktične konkretne smjernice i alate kako si možete sami pomoći u svom svakodnevnom životu. Dejane, evo za početak da stavimo neki kontekst. Živimo u ludom vremenu. Svašta se događa, neki bi to nazvali posljednja vremena, ja neću reći posljednja vremena, ne vjerujem da su to posljednja vremena, ali svakako jesu nekakva prijelazna vremena. Po tebi, što se u stvari događa i zašto sve više ljudi nekako gubi stabilnost, gubi smisao u životu? Da, hvala na tom pitanju i vrlo jakom uvodu. Ja naravno kao svak izlazim iz vlastitog iskustva. Ja sam imao sam svoje depresije već u gimnaziji, to je bilo moje recimo buđanje svijesti. Imao sam vrlo jaka, teška iskustva i onda naravno počeo sa transcendentalnom meditacijom. To je bila ta prva neka stepenica na kojoj sam počeo rad na sebi, onda individualno preko vlastitih psihoterapija radio na svojoj sjenki, kao što Jung kaže, na uverenjima, obrascima ponašanja, na emocijama i tako dalje. Tako da mi smo sada na prelazu, stvarno, to nam i vedski spisovi recimo kažu, sad se recimo završila ta Kali Juga i sad smo stvarno u ovim vremenima gdje sve više te tame izlazi van, sve više ljudi ima vrlo jakih problema sa živčanim sustavom, znači previše smo u tom simpatičkom živčanom sustavu, znači boj i bijeg, gdje mi trčimo pred nekim poteškoćama
gdje se borimo sami sa sobom. Znači, imam puno klijenata što je danas u kroničkom stresu, znači depresija, anksiozna stanja, bolovi tu, bolovi tamo, radi se o recimo isto kao što si spomenula, rak je u porastu velikom, tako da ljudi nekako ne znaju šta da rade sada jer su u kroničkoj simpatičkoj aktivaciji, znači u kroničkom stresu, gdje znamo da se krv iz tih vitalnih organa ide samo u ruke i noge, gdje mi trčimo pred nekom nevarnošćom, tako da kronički stres znamo danas kad povezujemo epigenetiku, recimo dr. Lipton kojeg sam imao isto milost upoznati 2019. već u Zagrebu gdje je imao predavanje, bio sam tamo, razgovarao isto sa njim, znači epigenetika imala si isto neke goste koji su možda malo pričali o tome, ali svaka naša misao, svaka emocija može aktivirati izražanje naših genova i jedan gen se može izražiti na 30.000 različitih načina, znači svaka naša misao, svaka emocija utječe na naš epigenom, na izraživanje naših genova, isto tako naravno na imunski, na naš imunitet, na naš nervni sistem koji je, kao što smo rekli, previše uzbuđen. Znači vagusni živac kojeg ćemo možda još spomenuti je tu problem, znači 10. možganski živac i preko vagusa mi možemo regulirati naš simpatični ili parasimpatični živčni sustav. Ne? Već recimo ako radimo neke vježbe disanja, možda ćemo neke spomenuti, meditaciju, znači već sa time mi možemo ići iz toga stresa simpatičnog živčnog sustava u parasimpatični živčni sustav gdje se mi smirujemo, gdje se mi resetirujemo na živčani sustav i naravno aktiviramo mehanizme gdje se naš organizam može sam izliječiti. Mi znamo iz integrativne holističke medicine da naše tijelo ima vrlo jake sposobnosti samoliječenja, samoregulacije, ali mi naravno moramo dati neke tehnike, neke alate kako bi naš sustav mogao se smiriti, balansirati, tako da recimo to je neka taka osnova. Ja radim sa ljudima recimo ta individualni pristup transpersonalne kvantne terapije gdje radimo sa podsvjesnim uvjerenjima, gdje mi recimo transformiramo preko povezave sa kvantnim jedinstvenim poljem, mi reprogramiramo taj podsvjesni jer znamo 95% je podsvijest, znači tih 95% utječe 100% na naš život i ako imamo neka loša uvjerenja u sebi, kao nisam dovoljno dobar, moram se patiti u životu, moram sve raditi samo za druge, znači nemamo sebe, mi smo u stanju žrtve, u ulogi žrtve, a ne u ulogi sokreatorja svog života, tako da to je jedna taka bitna poanta i ljudi sada nakon korone znamo šta se je sve dešavalo i sva ta cjepiva i kako je sve to utjecalo na ljude, to je naravno vrlo štetno. Ja kao holistički doktor sam to već znao, ja sam ljudima govorio, pazite, znamo svi taj nacrt Elita i tako dalje, imala si puno gostiju koji su o tome već pričali i Krešimir Mišak recimo, kojeg sam ja imao u svojoj emisiji, to sve zna, ta transhumanizacija i tako dalje, kud sve to vodi, tako da ja mislim da smo sada stvarno na prelazu gdje se odlučuje ili ćemo ići na višu razinu svijesti ili ćemo se sami sebe uništiti. Ali ja sam ipak optimist, znači vjerujem da što više ljudi se sada budi svoju svijest, rade na sebi, znači svi koji smo recimo light workers ili svjetloradnici, ja kažem, koji pomažemo ljudima da znači rade na svojim podsvjesnim uvjerenjima, da rade na svojoj sjenki, smo isto soodgovorni. Znači svak od nas je soodgovoran gdje ćemo mi biti kao ljudska bića ili ćemo pustiti da će nas tama i ti arhoni, ako malo gnosticu spomenemo, savladati ili ćemo mi kao svjesna bića preuzeti tu kontrolu i aktivirati svoj puni potencijal. Znači mi smo sada tu da
stvarno aktiviramo svoje snage, svoj unutrašnji potencijal i aktiviramo to za šta smo tu, za što smo se već kao duše nekako odlučili već prije, znači šta ćemo doći tu na taj planet opet odraditi. Tako da ja mislim da su to vrlo, vrlo snažna vremena gdje je stvarno jako bitno da se povezujemo sa ljudima koji recimo slično misle kao mi, tako da je vrlo bitno da napravimo taj prelaz i da smo svjesni i da idemo na višu razinu svijesti svog života. Naravno, ostajemo povezani i gore i prizemljeni dole na zemlju, tako da a centar je srce, znači srce je u centru i ako smo mi povezani sa svojom srčanom vibracijom, energijom, znači sa ljubavlju, sa sućut, recimo je jedna izmed tih bitnih energija kao najviša oblika ljubavi, onda je to da radimo dobro za ljude. Naravno, ako radimo dobro za ljude, to je dobro i za nas i to je neka taka osnova. Tako da, eto, to bi bilo nekako za početak da vidimo da je moguće se promijeniti, da je moguće promijeniti i aktivirati taj parasimpatični živčni sustav koji nas smiruje, koji nas regeneriše, koji aktivira te gene za zdravlje, za dobrobit. Tako da, eto, sve je povezano, to nam danas i kvantna fizika i epigenetika i neuroznanost kaže, znači naša mentalna uvjerenja kreiraju našu percepciju, našu realnost i tako mi vidimo svijet. Znači kakav život, kakav svijet je unutra, to vidimo mi van i ako imamo znači ta negativna ograničujuća uvjerenja u podsvijesti, onda je to može biti problem, a ako na tome proradimo, ako se riješimo tih ograničavajućih uvjerenja, onda možemo definitivno promijeniti svoj život na bolje i to je recimo neka taka osnova na kojom recimo isto bi ja sada preporučio ljudima da rade. Definitivno moramo raditi na sebi i uzizati svijest, jer onda ćemo biti manje skloni manipulaciji ovih okolo koji nas imaju svoje šake, imaju nas u rukama što se tiče zdravlja. Evo, baš sam danas pogledala, kao prvo čestitam si na tome što si za vrijeme covida shvatio cijelu tu agendu i kao liječnik je bio na ispravnoj strani. Danas sam pogledala malo statistike poboljevanja u svijetu i iznenadila sam se. Evo recimo konkretno karcinom kaže 10 milijuna smrti godišnje. Međutim vidi ovo, anksioznost i depresija, više od 970 milijuna ljudi na svijetu ima neki oblik mentalnog poremećaja. Pazi, ovo je epidemija mentalnih bolesti. Zašto, na primjer, klasična medicina koja se toliko, najveća dostignuća ikad, najbolja dijagnostika, sve znamo, zašto oni ne znaju uzrok? Normalno, ako ne znaju uzrok, ne znaju ni liječiti, nego samo suzbijaju simptome. Čemu se radi? Da, klasička medicina je vrlo dobra za recimo neke akutne stvari, za ne znam, ako si slomiš ruku, nogu, naravno ideš tamo pa te nekako poprave pa ti omogućuju da se to zacijeli i tako dalje, ne? Ali za puno tih kroničkih bolesti ne radi se na uzrocima, nego kao što si rekla samo na uklanjanju simptoma. Ok, imaš ne znam visok tlak, dobiješ antihipertenziv koji ti proširi žile, naravno tlak padne, ali to ne riješi uzroka. Znači uzrok je možda kronički stres, ljutnja, čovjek je stalno ljut, u bijesu, u simpatičnom živčnom aktiviranom sustavu, znači normalno da tijelo reaguje na to. Ako imaš depresiju, nije problem ne znam, samo taj pad serotonina, to je posljedica svega što se čovjeku dešavalo prije, znači kronički stres, da se čovjek recimo ima probleme u odnosima, znači tu je vrlo jako bitno da gledamo holističko, da gledamo integrativno na svim nivoima, područjima života čovjeka, znači gdje on živi, u kakvom je on okolini, znači epigenetika, znači iznad gena, znači kontrola koja postoji iz okoline, znači kakav mi život živimo, kako mi reagujemo na neke situacije iz naše okoline, to je vrlo jako bitno, znači i naša percepcija, znači naš izazov, naš odaziv na situacije
i za to da se mi recimo naučimo regulirati naš živčani sustav, da se naučimo kontrolirati svoje misli, svoje emocije, sve to, za to je naravno jako bitno da smo mi svjesni. Ja isto dosta puta učim ljude da smo svjesni, da idemo unutra i da kao svijest, kao čista svijest samo prosmatramo šta se to dešava. Ne? Mi nismo ne to tijelo, ne te misli, ne te emocije, mi smo u osnovi, znamo, duhovna bića koja imamo iskustvo tu na toj planeti, mi smo svijest i ako mi iz nivoa svijesti samo prosmatramo šta se to na recimo tom platnu svijesti dešava na toj igri, što kažemo naš život, ne? Mi igramo različite uloge, takve, drugačije, ali sve to naravno nismo mi u dokonačnom smislu, sve to jest naša neka relativna uloga, neke relativne percepcije našeg života, što kažemo da je naš život, što mi živimo u tom tijelu, ali u suštini mi smo ta svijest, ta čista svijest. Naravno, svi znamo kad smo mi u dubokoj meditaciji, ne? Kad nema ne misli, nisi ni svjestan tijela, ne misli, ne emocija, gdje je to onda? Ne? Kad se mi stvarno povezujemo sa tistom istinom, što mi u suštini jesmo, to je jako bitna osnova da možemo mi izliječiti recimo neke bolesti. Ne? Ja imam isto u svojim iskustvima terapija vrlo snažne isto rezultate gdje ljudi koji su naravno spremni promijeniti svoj život, koji su spremni raditi na dubini, na svojim podsvjesnim uvjerenjima, mogu se tako riješiti težih bolesti. Imao sam recimo primjer jednog čovjeka koji su mu preko noći počele noge otkazivati, znači nije bilo protoka u noge, kroz vrijeme je to došlo do gangrene, znači doktori, liječnici su mu htjeli amputirati obe noge. On je došao kod mene na terapiju i osvijestili smo da je uzrok da si on sam skreirao bolest, znači naš um, znamo, je vrlo jak, znači to je placebo, i on si je sam skreirao bolest kao izgovor, jer mu je tada u poslu išlo recimo slabše, lošije, i imao je problem da bi recimo suportirao, provajdao za svoju familiju, i jer je imao ta uvjerenja da on kao muškarac, da on to mora, da je on odgovoran za familiju i tako dalje. I kad smo išli u terapiju, osvijestio je to uvjerenje da je on odgovoran i da mu je recimo bolest bila izgovor da on može recimo sad odmarati i tako dalje, i ne provajdati familije. Ne? I kad smo to preko kvantnog jedinstvenog polja svijesti reprogramirali taj njegov podsvjesni on je već nakon prve terapije sam ustao, prije već nije mogao hodati. Nakon 14 dana ga je kćerka još jednom dovela i nakon druge terapije se njegovo stanje toliko poboljšalo da se je u 14 dana totalno oporavio, njegove noge su počele normalno funkcionirati, znači živčani sustav, sve je krenulo znači normalno i doktori su rekli šta si ti radio, to nemoguće. Ne? To su ta mala čuda koje ja kažem, koje nisu čuda, ali je uvjerenje, znači naš ako nije dobro skontroliran ili kako da kažem, ako nije dobro reguliran, nas može ubiti. Jedna misao nas može ubiti. Da. Dr. Bruce Lipton je recimo ljude testirao, oni recimo dao je im je bio je neki pokušaj strihnin u smrtnim dozama, znači otrov, i oni nisu vjerovali da će ih to ubiti, oni su to popili, ništa im nije bilo. Znači naša uvjerenja su iznad materije, iznad svih tih fizičkih stvari, i isto tako ako nas neka negativna misao može ubiti, jel nas može pozitivna misao izliječiti? Da, naravno. Ne? Znači misli su osnova kreacije,
sve izlazi iz tih misli i misao, ako je pozitivna, aktivira visoko vibracijsku emociju, znači ljubav, radost, svjetlost, suosjećanje i tako dalje. Ako imamo negativnu misao, to naravno ljutnja, mržnja, bijes, agresija, to izaziva negativne niske emocije i to nas može recimo čisto na fizičkoj razini onda utjecati na naše zdravlje, na naše emocije, na svim nivoima, tako da osnova je da reprogramiramo taj naš podsvjesni i da tako recimo možemo aktivirati svoje zdravlje i doći do neke harmonije, do neke ravnoteže. Znači u integrativnoj medicini kažemo da je sve u balansu i sve mora biti u balansu, znači homeostaza, da svi nivoji, svi sistemi djeluju usklađeno. Znači hormonski, živčani, imunski sustav, znači taj os, hipotalamos, hipofiza, nadbubrežne žlijeze, znači ta stresna os mora biti usklađena, tako da smo mi na tom nivoju onda u homeostazi i ako smo u homeostazi naravno aktiviramo izražavanje tih genova za dugoživost, za mladost, za zdravlje i aktiviramo znači čitav naš sistem tako da djeluje usklađeno i da smo mi onda bolje, da se bolje osjećamo, da smo više zdravi, da smo radosni, znači da smo u visokoj vibraciji, znači ta visoka vibracija je ključ da onda možemo u toj kreaciji, jest to itak simulacija, jest to iluzija, ali svejedno, zašto ne bi bili tu zdravi, zašto se ne bi dobro osjećali, a ne? Kad smo već tu. Tako da, kad smo već tu, dajmo sad uživati taj život i iskoristiti maksimum, dat kao duša, kao svijest, to što imamo za dati, onda idemo, Bog zna gdje, ne? Da, puno ti hvala i moram pohvaliti tvoj hrvatski, stvarno to dobro ide, svaka čast. Hvala, trudim se. Ovako, znaš što me zanima? Kada recimo čovjek dođe kod tebe po lijek, po savjet kao doktor integrativne medicine, u stvari ti si doktorand, jel tako? Na koji način ti pristupaš? Šta sve tu radi? Jel neko šta dođe, ne znam, recimo ima visoki tlak i dođe kod tebe. Koja je razlika između tvog pristupa i pristupa doktora drugoga klasičnog opće medicine i da li recimo integrativna medicina podrazumijeva i neke drevne pristupe medicine, na primjer ajurveda, kineska, eto malo o tome. Da. Naravno. Čovjeka se pogleda na svim nivoima, znači prvo imam prvi holistički savjet, recimo dođe čovjek, recimo za oko sat i po vremena, pa malo popričamo, razgovaramo kako on živi, kakvi su recimo odnosi, je li non stop u stresu, kakav mu je posao, kako živi u partnerskom odnosu, djeca i tako dalje. Znači da ja vidim gdje su tisti dublji uzroci za njegovo stanje i onda idemo naravno od početka. Ja najviše energije recimo dam na podsvijesti, na tim uverenjima i naravno aktiviram, uključujem i ostale vede, kao što si spomenula i Ayurveda je recimo vrlo ljekovita, vrlo puno simptoma i uzroka može riješiti. Znači, kineska medicina isto, postoje vježbe disanja, vježbe aktivacije, meridijana, čakri i tako dalje, gdje se radi i na tome. A najviše sam recimo ja poznat po svojim jakim meditacijama, ja kažem Ananda meditacije, stanja jedinstvenosti, stanja polja jedinstvenosti, gdje se ljudi već samo preko tih meditacija toliko zreguliraju da recimo imao sam primjer gospođe koja se recimo samo radila te meditacije u našem programu, što smo imali takav online program iz tog studija gdje se i sada javljamo i radila meditacije i vidjela i osjetila kako se recimo iz kvantne razine gdje mi znamo da atom je 99,99999% energija, znači prazan prostor i mi smo iz atoma, znači mi smo u suštini prazan prostor. Energija. Znači i ako mi ulazimo u tu energiju, ako mi iz tog kvantnog nivoja utječemo na niže nivoje, onda mi možemo isto tako izliječiti. Znači svi u familiji su imali operaciju kukova, nisu mogli više hodati, ta gospođa recimo nije mogla hodati normalno više po stepenicima i kad je radila te meditacije, za par mjeseci je ona
totalno izliječila te kukove, znači to se sve regenerisalo, sva tkiva i hrustanac i kosti, sve, znači sve se obnovilo, znači to je moguće. Imam vrlo dosta tih raznih varijanti gdje su se ljudi izliječili depresija, anksioznih stanja, izgorjelosti i tako dalje. Znači, uzrok je uvijek u nas samih, znači u nama. Uzrok su u suštini naš način života. I klasička medicina, nažalost, premalo daje vrijednost, poudarak znači na to, a ja kao integrativni holistički doktor gledam čovjeka na svim nivoima. Ok, jest i fizis bitan, naravno, ali eterično tijelo gdje imamo čakre, meridijane, znači emotivno tijelo, mentalno tijelo, znači naša uvjerenja, karmičko tijelo, neke stvari znamo da nosimo iz prošlih života, i intuitivno duhovno tijelo i onda naša svijest, paramatma, kako god, ako se malo u vedskim terminima kažem, znači taj božanski dio sa odakle znači mi dolazimo, je to jedinstveno polje, Bog, kreator, izvor, ljubav, kako god želimo, različita su imena za tu istu energiju izvora, znači otkud kao svjesna bića, kao duh, mi u suštini smo duh i onda duša igra tu igricu, znamo, ne, u toj matrici, i onda imamo sva ta tijela da možemo recimo odigrati tu ulogu što recimo imamo za odigrati tu, ali najbitnije je da smo svjesni, da sve što mi radimo, da smo svjesni, znači da kao čista svijest prosmatramo sve što se dešava na ovoj pozornici, na ovom filmu koji recimo mi sada gledamo, doživljavamo i da ništa ne shvaćamo toliko ozbiljno. Jer u suštini je sve igra, ne? Lila. U sanskrtu, ne znaš, i Bhagavad Gitu i sve tako dalje, tako da, ta duhovna znanja ja povezujem sa modernom znanošću i to sada se stvara most, znači sve se sada povezuje, i to što su ti mudraci iz istoka znali više tisuća godina prije, to sada polako mi zapadnjaci, ne, i znanost polako dokazuje to, i sada je došlo to vrijeme, živimo u vrlo, vrlo jakim vremenima gdje se stvara most između znanosti i duhovnosti, tako da mislim da će nam biti još vrlo lijepo tu na zemlji, da sada samo moramo kao čovečanstvo svi još malo izdržati, proraditi na sebi to što nam je potrebno da bi se onda više ljudi probudilo, da bi se aktivirala ta svijest, i onda ja mislim da tamne sile nemaju šanse da nas više manipuliraju, da izazivaju ratove i tako dalje. Mi svi znamo da svi ti koji nas vode su samo marionete ovih iza, koji recimo vode tu igru, ali definitivno, kao što sam prije rekao, sam optimist i vjerujem da će se u sljedećim godinama, tamo do 2030, možda 33. da će biti već vrlo lakše i bolje nam na toj planeti, da ćemo živjeti u više ljubavi, svjetlosti, radosti i tako što si svi recimo želimo da živimo. Ne? Daj Bože. Znaš šta, reci mi nešto više, vidjela sam da imaš školu života, škola života Ananda. O čemu se radi? Što podučavaš sudionike te škole? Da, super, hvala ti za to pitanje. Da, u toj školi ja educiram ljude koji recimo se žele u prvoj vrsti, koji žele raditi na sebi, znači raditi na svojoj podsvijesti, na svojim uvjerenjima, emocijama i tako dalje, i naravno ih educiram u smjeri kognitivne, humanističke i transpersonalne psihologije, psihoterapije, i onda sam osnovao vlastitu terapiju, znači transpersonalna kvantna terapija koja smatra čovjeka kao duhovno biće, znači transpersonal znači iznad osobnosti, koja ide, znači je najdublja vrsta psihologije, psihoterapije, znači i naravno osjeća i radi u bistvu na svim tim tijelima gdje imamo mi neke emocije, neke poteškoće, neke stvari koje smo recimo isto doveli ili preuzeli i dobili kao karmičku lekciju u tom životu koje trebamo odraditi. To je sada, mislim da će biti
za par mjeseci ćemo startati već 4. generaciju, znači 4. generaciju već, to je 3-godišnji program. Svaki mjesec imamo recimo seminar gdje radimo na sebi, imamo te jake meditacije, imamo transformacije, učimo se te vrlo jake, snažne stvari od epigenetike, kvantne fizike, neuroznanosti i naravno sve to povezujem sa duhovnim praksama, duhovnim znanjem, sve što sam u tim godinama. Ja sam prije vrlo dugo radio na sebi, prije više od 11 godina recimo rada na sebi, raznih seminara, izobražavanja, tako dalje, tako da sam prvo, jer znam da ljudima možeš dati samo toliko koliko si na sebi odradio. Znači, ne možeš ti ljude voditi ako sam na sebi nisi odradio neke te stvari, tako da to je neka osnova, znači da svoju sjenku, svoju, kako se kaže, ta čebula, jel vi isto kažete, luk, recimo. Luk, ljuske. Da, te ljuske, da to ljuštiš što više moguće, da dolaziš u suštini u svoju čistu svijest, u izvor. Tako da to je osnova da prvo te ljuske, znači odbaciš sve iluzije svog uma, svojih uverenja, svojih prošlih života, tako dalje. I onda si nekako spreman da se polako sam sebe na neki način izliječiš, da dođeš do suštine, do svoje čiste svijesti i onda kao čista svijest ti djeluješ i držiš taj siguran prostor za druge da mogu i drugi preko te recimo transpersonalne kvantne terapije gdje se ljude nauče to u toj mojoj školi, da možeš onda drugima ljudima pomoć, da lakše idu preko tih ograničavajućih uverenja, emocija, traumi i tako dalje. Znači radimo na svim nivoima, na svim tijelima i naravno tu je jako bitno da je tista sigurnost jako bitna, da se osjećamo sigurno, jer mi smo u traumi bili u stresu, u krču, znači mi nismo, tada smo zamrznuli i naše tijelo je isto zamrznuto, znači i tu somatsku terapiju isto uključujem, znači rad sa tijelom, da se čovjek osjeća sigurno, da osjeća da je ok, da izrazi te emocije, znači to je ta polivagalna recimo teorija koja je jako sad popularna, znači ta neurosomatika, kako je naš živčani sustav recimo se zablokirao i zato mi teško ispustimo te emocije iz našeg tijela, tako da uključujem sve te najmodernije pristupe koje znam da pomognu, da su vrlo jako snažni, i onda isto meditacije, rad sa podsvjesnim uverenjima, znači gdje totalno reprogramiramo taj podsvjesni i naravno na svim nivoima onda kad tako djeluješ onda čovjek lakše ispusti sve te stare traume, stare zapise iz tijela, jer ako to ne uradimo onda možeš ti ići recimo u tu New Age neku obliku duhovnosti gdje ti misliš da si, ne znam, već skoro prosvjetljen, onda znamo svi, ne, to je past, velika past, duhovni ego, da to jako naraste i ako ne ostaješ ponizan, ako nisi u srcu, onda možeš biti na tom nivoju duhovnog ega, što je jako velika past. I sa tim ćeš teško, praktično nemoguće da ideš na više razine svijesti. Tako da osnova je da raščistimo te svoje traume iz djetinjstva. Prvo radimo, znamo svi, prvih 7 godina života, mi smo u teta stanju, možganskih valova, u stanju hipnoze, mi apsorbiramo sve te traume, vidimo roditelje, sve što nam kažu, sve što se dešava, mi nekako preuzmemo, to ide u našu podsvijest, i ako čovjek tokom života ništa ne odradi na tome, on ostaje nekako u zatvoru, u kavezu tih starih uverenja i on ne može dignuti svoju svijest ili ne može ići dublje u sebe, jer mu te traume koje su zapisane, znači isto u tijelu, sprečavaju da bi on išao dublje u sebe, da bi recimo digao svoj svijet. Znači u toj školi je vrlo jako bitno da ljudi prvo rade na sebi, da odrade
to što moraju odraditi, svak zna za sebe, znači radimo na svim nivoima, na svim poljima, tako da to je neka osnova i onda nakon 3 godine su oni toliko recimo odradili na sebi, toliko dobili nekih alata i tako dalje da znaju kako pomoći ljudima, sve tehnike, sve pristupe ih naučim i onda se educiraju i onda su certificirani terapeuti transpersonalne kvantne terapije i moj cilj je da što više ljudi izobrazim, jer ja sam jedan, više od toliko terapija na dan ne mogu odraditi, znači ako imam 50, 100, 200, ne znam koliko već, će biti milost da mi je dano da tih ljudi naučim, onda ćemo recimo imati u svakom gradu i u Sloveniji, možda u Hrvatskoj, neke ljude isto, Srbiji, ko zna gdje, će se još to proširiti, ćemo imati toliko ljudi koji će na taj napredan, vrlo napredan način raditi, koji će povezivati i znanost i duhovnost, gdje duhovnost nije idealizirana nego je prizemljena, znači vrlo jako prizemljena, to je osnova da mi onda živimo tu i sad sretni. Jer ja uvijek kažem, ako mi tu i sad u tim energijama kakve su, nisu lake, to svi znamo, ali ako tu znamo balansirano živjeti, ako imamo prve 3 čakre ili energetska centra postavljena, onda tek dolazi srce, onda tek mi otvorimo srce i onda tek još gornji nivoj, onda smo mi još više gore povezani. Ali puno ljudi vidim u svojoj praksi ide se taj duhovni turizam, pa malo ide vamo, pa tamo, pa tamo. Da. Posvuda malo dobe, ali nigde ne ide baš u dubinu. Ne? Da, i to je problem, jer ljudi bježe, ne? Kao što su u običnom životu bježali, tako i u duhovnosti. Tako da može biti duhovnost isto tako neki bijeg gdje ideš pa jedna tehnika, pa druga, pa treća, pa 10 i na kraju ništa nisi napravio. Ne? Tako da ja sam vrlo jako pažljiv tu ljudima kažem, pazite, nemojte biti duhovni turisti, ako si našao nešto da ti pomogne, da se dobro osjećaš, da vidiš da imaš napredak, drži se toga, radi na tome, jer to je vrlo, vrlo jako bitno. Ne? Tako da to je isto jedna taka past koja može biti na tom putu duhovnog buđenja, tako da je treba upozoriti ljude i na to. Da. Super mi je što si rekao kako odvojiš čak negdje oko sat i pol da primiš pacijenta, da popričaš s njim. Znaš, ono kad dođeš ovdje u klasičnog doktora, niti te ne pogleda, znaš, odmah s vrata, ček, znaš, evo ti ovaj lijek. Mislim, koja je to razlika? Ja želim ići kod takvih doktora kao što si ti, a ne ovamo, tako da definitivno je to budućnost. Da. Znaš što sam te htjela pitati? Spominješ dosta kvantnu medicinu. Htjela bi da našim gledateljima malo predočiš što to znači konkretno. Znači ne kao neka teorija sad šta je to, nego kakvi su to pregledi, kakvi su to procesi, ne znam, preparati, dijagnostike, kako kvantna medicina sada već konkretno pomaže ljudima. Da, u suštini imam recimo isto tako neke aparature gdje možeš povezati čovjeka, mu dati senzore, gdje možeš recimo pročitati sve njegove čakre, koje emocije ima, koje uvjerenje čak ima tamo, ne, to je neki aparat Healy se zove, ne znam ako si čula, koji normalno skenira tvoju auru, skenira čitavo tvoje tijelo i vidi gdje su neki disbalansi energije, tako da postoje danas sve te, znači, aparature, svi ti senzori gdje ti mere recimo tvoje hormonsko stanje, tvoj imunitet, znači tvoje disanje, heart rate variability, ne, HRV, se to kaže, ne, kako ti taj puls radi, a ne, i znači koliko si ti u stresu, to se sve danas može vidjeti, provjeriti i onda na tom nivoju pogledaš čovjeka, znači kao u suštini u prvoj fazi duhovno biće koje naravno ima sva ta tijela i onda ideš pogledat, znači gdje su neke blokade i onda pogledaš, razgovaraš sa njim, vidiš te blokade, a ne? I onda radiš na tim blokadama. Ako vidiš da ima, ne znam, oko hrane neki problem, da možda nezdravo jede, da se premalo kreće, da ne znam, ne spava dovoljno kvalitetno i to se može sada danas san mjeriti i tako dalje.
dalje, koliko si ti u fazi dubokog sna i tako dalje. I ako naravno vidiš da čovjek nije u totalnoj ravnoteži, znači da nije zbalansiran, onda možemo pogledati, ok, možda neke tehnike disanja bi bile za njega. Osnova su naravno meditacija, svakome ja kažem, malo se šalim na recept, prepiše meditacija 2 puta dnevno. Bravo. Da, to je neka osnova da čovjek regulira svoj živčani sustav, znači aktivira parasimpatikus, da se smiri, da se zregulira i onda naravno idemo pogledati neke traumatičke zapise, znači ovisi o čemu se radi, gdje čovjek ima više izazova, neki imaju recimo na odnosima, neki na zdravlju, neki, naravno je sve povezano, ali tamo gdje je više izazova, tamo se onda fokusiraš, daš više energije tamo i to je nekako ta osnova i kvantna fizika, kao što sam prije rekao, kaže da je sve energija. Mi smo isto biofotonska bića, naše ćelije komuniciraju isto preko svjetlosti, znači već Nikola Tesla je rekao, ako želimo razumjeti svemir, moramo razmišljati kao vibraciji, frekvenciji, energiji i to je ta recimo osnova, znači mi smo energija, sve je energija i ako mi mijenjamo energiju u tijelu, ako mijenjamo naravno naša uvjerenja, naše emocije, ako vibraciju podignemo, onda naravno smo i više zdravi i na ćelijskom fizičkom nivoju, tako da to je neka taka osnova, znači sa svakim radim individualno, svaki ima neki svoj recimo pristup, tako da najbolje da čovjeka prvi put vidim, da razgovaram i tako dalje, onda mu dam holistički protokol. Znači točno tisto što čovjek mora da radi, šta mora da jede, kako da diše, kako da meditira, kako da se kreće, kako da se recimo grounding, isto jako bitan da se uzemljimo, da te elektrone zemlje dobimo, da se prizemljimo i tako dalje. I to priroda jako bitna, da smo što više u prirodi što je moguće, da naravno možemo balansirati svoje tijelo i svoje zdravlje i svoje emocije, tako da sve je povezano i recimo kad radimo iz polja jedinstvenosti mi vidimo, znači kvantna fizika nam je rekla sve je potencijal, to je ta kvantna superpozicija, jedni mali dijelčić može biti na 3000 lokacija istovremeno, a ako ga mi prosmatramo kao svijest, ako smo svjesni kad se promjena dogodi, tada to aktiviramo u tu realnost, u tu i sada i tada možemo znači totalno promijeniti svoj život. I recimo kad radimo na tim podsvjesnim uvjerenjima, ja kao svijest prosmatram te promjene koje se iz jedinstvenog polja stvaraju i tako možemo stvarno napraviti promjene u tijelu. To radim recimo u terapijama, postoje naravno i ti frekvenčni aparati, razne frekvence, vibracije koje to mogu isto tako raditi. Ali ja recimo sam više za taj odnos sa klijentom 1 na 1 kad radimo, ili kad imamo seminare, kad imamo grupe, to je vrlo, vrlo bitno, vrlo jako isto kad se više ljudi poveže sa istom namjerom u srcu, onda su to vrlo, vrlo jake transformacije i to se isto dešava na seminarima, recimo na toj školi koju smo spomenuli, škola života Ananda, gdje su stvarno jake transformacije, ljudi jako duboke uvide recimo vide i tako da su vrlo zahvalni, na kraju uvijek otvorena srca, znači to je ta poanta, radimo kombinacija što je vrlo jako bitno i 1 na 1 plus više ljudi, znači grupa ljudi i to je onda sinergija, sinergistično djelovanje, znači aktiviramo sve potencijale za zdravlje, za sreću, za radost, za unutrašnji mir, znači aktiviramo sve te alate gdje čovjek naravno onda može biti u toj homeostazi, znači onda to možemo reći da je zdrav. Znači zdrave nije samo odsutnost bolesti, nego da smo mi i da imamo zdrave odnose, da imamo zdravu energiju na svim poljima i neko materijalno stanje, nam isto kaže prva, druga čakra, ako imamo tu poteškoće
znači nismo uzemljeni, nismo odradili na tom nivoima, na tim poljima. Znači zdravlje je harmonija na svim poljima, područjima života, od odnosa do posla, do odnosa sa ljudima, do slobodnog vremena i tako dalje. Tako da osnova je da smo sretni tu i sada i da radimo to što imamo da radimo. Znači da tu darmo božanski namjen zašto smo mi tu da to odradimo. Ako čovjek recimo na nekom poslu gdje nije to, gdje radi samo jer mora zaraditi taj novac, onda će se vjerovatno prije nekako razboljeti nego onaj koji recimo radi to što voli, da recimo radi dobro, da pomogne ljudima i da uživa isto tako u tome, onda je to. Znači vrlo je jako bitno da to božanski namjen zašto smo kao duša tu došli, da to nekako prepoznamo u sebi, da to aktiviramo i da radimo na tome. Da, hvala ti. Da li se možeš prisjetiti ovako nekih slučajeva iz prakse koji bi mogao podijeliti s našim gledateljima, možda recentno, kako je došlo do transformacije, do iscjeljenja, nešto što ti je ostalo ovako u sjećanju? Da, nešto sam već spomenuo, recimo ti kukovi, taj recimo što je otkazao amputaciju noge, imao sam recimo puno primjera depresije, recimo isto moja asistentica, moja desna ruka Barbara imala Crohnovu bolest, štitna žlijeza nije dobro radila, pa smo radili na tom uverenjima i ona je onda počela izražavati sebe, znači prije imala tu potisnute emocije, uverenja, znači nije smjela izražiti svoju istinu, to što želi da kaže i tako dalje. Znači to su te autoimune bolesti, znači tijelo napadne samo sebe, a ne, znači ti hoćeš sebe ujest nekako od unutra, se grizaš i sam sebe nekako maltretiraš, tako da recimo to su neke takve stvari. Puno ljudi koje je jako bilo recimo izgorelih, koji nisu više imali volje do života i tako dalje, su sa tim pristupima recimo aktivirali svoj puni potencijal, našli opet tu radost, veselje do života, optimizam i tako dalje, jer su se recimo razveli od nekih toksičnih veza, odnosa koji su ih gušili, jer su bili tamo. Recimo puno ljudi u odnosima danas nije sretnih i tako dalje, tu isto ima puno dobre rezultate. Recimo ljudi dolaze totalno u stresu, totalno iscrpljeni, izgoreli, depresivni, anksiozni i tako dalje. I kad recimo radimo na tim uverenjima, oni recimo tada aktiviraju svoju unutrašnju moć, svoj puni potencijal i recimo postaju tako moćni da počnu postavljivati granice, da počnu reći ne drugima i tako dalje. Znači da se recimo idu prema toj autentičnosti, znači da postaju autentični, ne ustopni žrtve, nego da postaju znači to što oni jesu, da aktiviraju znači svoj puni potencijal i aktiviraju isto svoju punu moć i onda tako dalje mogu promijeniti svoje odnose, aktivirati puno promjena u svoj život i to je neka taka osnova, znači da čovjek proradi na tim ograničavajućim uverenjima i tako aktivira svoj puni potencijal i naravno posljedica toga je da si isto više zdrav, više u balansu, u harmoniji sam sa sobom, sa drugima i tako znači ideš u regulaciju živčanog sustava, imunitet se poboljša, epigenetika se poboljša, znači izražavaju se geni za mladost, za dugoživost, dugovječnost i tako dalje. Znači aktivira se tvoj puni potencijal za šta si kao duša došao ovdje. Obećali smo na početku gledateljima nekoliko baš onako. Dobro, ti si spomenuo kroz podcast dosta praktičnih stvari, grounding i ovo i ono i meditacije. Možda da izabereš jednu stvar, neki praktičnu stvar ili može i 2, 3 koji mogu gledatelji primijeniti odmah u svakodnevnom životu. Nešto što je svima blagotvorno za zdravlje, a što se možda toliko ne zna. Mm-hmm. Da, recimo aktivacija timusa, tako da malo tapkamo tu timus, znači tu žljezu i aktiviramo svoj
imunitet, to je recimo jedna takva recimo vježba. Onda recimo tehnika disanja, kvadratno ili kvantno dihanje, ja puno to učim ljude i puno je vrlo efikasno, znači 4 sekunde udah, 4 sekunde držimo, 4 sekunde izdah, 4 sekunde držimo, bez da dišemo i tako dalje. Opet 4, 4, 4, 4. I ja još to povezujem sa recimo osmicom, da sve negativne misli, emocije iz uma, sva naša uvjerenja u osmici vodimo dole do srca i da se ta energija pročisti, očisti, da se ta čista energija u osmici vrati nazad u mozak, u i tako aktiviramo, to još danas nismo spomenuli, to možgansku srčnu koherenciju, što danas neuroznanost zna da je to vrlo jako bitno za zdravlje. Znači mozak stvara električnu aktivnost, naše srce je magnetna aktivnost. I ako je to usklađeno, znači ako je usklađen sa srcem, mi aktiviramo to elektromagnetno polje, aktiviramo svoj znači sistem za aktivaciju potpunog zdravlja i ako to još povežemo recimo sa tim disanjem, ja to recimo odvodim u toj Ananda meditaciji, onda se aktivira parasimpatični živčni sustav, mi se uskladimo sami sa sobom, recimo postajemo jedno sami sa sobom, to je neka taka osnova da bi onda mi bili više zdravi, više u harmoniji, više u balansu i to je recimo neka taka mala vježba koja nam može pomoć. Onda imam isto, ne znam, si čula taj Levelites, ta kvantna medicina Levelites, isto tako vrlo jaki proizvodi kvantne medicine koja aktiviraju sva područja života, znači aktiviraju te naše stanice da bi bile više zdrave, pa ako će koga zanimat može nam poslati mail pa ćemo dati informacija više, znači ide za prije 3000 biljka je unutra napravljeno sa kvantnom medicinom, homeopatija isto unutra, informacijska tehnologija i informacija ide direktno u ćeliju i aktivira isto tako naš epigenom za cijelosno holističko zdravlje na svim područjima. Imam vrlo jake isto dobre rezultate i sa tim recimo produktima koji su recimo osnova su iz Mađarske, izumitelj je recimo bio klinički mrtav kad je dobio od više razvijenih bića Andromede informaciju kako razviti produkt koja će biti tu na zemlji, koja će djelovati tu na zemlji i aktivirati sve te potencijale recimo, ne? Znači to, grounding smo spomenuli, recimo 4, je li bitno da je kod groundinga da je čovjek boss, bez čarapa, Da, naravno da smo bosi, da smo stvarno u stiku sa zemljom, tad se tek aktiviraju te dobrobiti Schumannova rezonancija i tako dalje, tog polja zemlje koje je ljekovito. Previše smo mi opterećeni sa svim tim Wi-Fi-ima i sve to, tako da bi bilo dobro da imate neku zaštitu isto za te Wi-Fi-a. Imam recimo takve, to su po Tesli napravljene takve zaštite, recimo i za te Wi-Fi i za te da neutraliziraš ta negativna zračenja recimo, jer je to isto tako štetno, to danas znamo za naše zdravlje, ali postoje rješenja. Ne? Mi koji se bavimo tim područjima i holističkom medicinom i tako dalje, mi smo svjesni, vidimo šta sve recimo može pomoći ljudima, tako da recimo zaštititi sebe, biti što više u miru, 2 puta dnevno recimo napraviti meditaciju, povezati se sam sa sobom, biti svjestan sebe, svjestan toga što jesi, naravno radi dobro ljudima. Kad radiš dobro drugima, radiš dobro sebi, onda si ti isto više sretan, znači to je neka taka osnova i ja mislim da bi to bilo u suštini to, pazit šta jedeš, naravno da imaš neki balans i na tom području života, biološko hranu, živu hranu da jedeš, ne neko smeće iz marketa i tako dalje, to je neka ta osnova, tako da proradiš i na tom nivou, na tom području, da piješ čistu vodu, izvorsku vodu ako je moguće, ako ne, bar da imaš neke filtere, recimo ja imam reverznu osmozu, takav filter kući koji mi pročisti vodu svih
tih toksina, teških metala, flora, klora i toga svega, znamo šta sve ima u vodi, tako da malo se pobrine šta stavljaš u sebe i na fizičkom nivoju, i da si isto tako povezan sa izvorom, da si svjestan sebe, da si uzemljen, hkrati povezan i u srcu aktiviran, znači da svaki dan ideš u sebe, da si zahvalan za to što imaš u životu, znači zahvalnost, mnogobrojne studije dokazale, kad bi samo 1 ili 2 put dnevno osjećali iskrenu stvarnu zahvalnost od srca, mi bi mogli izliječiti sve bolesti na ovom planeti. Samo zahvalnost, znači biti zahvalan za to što imam dobro u životu, znači zahvalnost preko psihoneuroimunologije aktivira naš imunitet, aktivira naše zdravlje, aktivira izražavanje tih dobrih genova za zdravlje, za dugovječnost, tako da, eto, zahvalnost, ljubav, svjetlost, suosjećanje, radi dobro, raditi svoju božansku svrhu, svoju darmu, znači to što imaš da odradiš tu, i ja mislim da imaš tako nekako dobre osnove da možeš ostati zdrav, ili ako si već negdje se razbolio da možeš povratiti svoje zdravlje i doći u neki balans, u neku harmoniju sam sa sobom i sa drugim ljudima na toj planeti. Htjela sam te pitati, nekako mi je to slip my mind. Na početku si rekao kako je tvoja priča zanimljiva i kako si ti osobno imao poteškoća i krenuo u taj put duhovnosti i integrativne medicine. Pa daj, reci nam malo više o tome. Uvijek nekako volim upoznat govornika dublje, šta je ono šta ga drive. Vidim da imaš jako veliki entuzijazam za to čime se baviš, baš prštiš od energije. Pa reci nam malo više o sebi. Da, hvala na tom pitanju. Da, ja sam recimo bio nekako odgađan u tom smjeru u Sloveniji, recimo budi ti dobar, uči se u školi, napravi sve kako ti mi kažemo, recimo roditelji su bili recimo tako malo konzervativni na neki način. Htjeli su naravno dobro sa tim što su radili, ali to za mene kao, ja kažem, ja nisam obični nekako tako, ne, ja sam uvijek bio drugačiji, uvijek su me zanimali te teme duhovnosti i to je bilo još tad malo čudno, ne, malo bio čudan ako te to zanimalo i tako dalje. Tako da ja sam onda recimo, kad sam se recimo, nisam znao ni ko sam, ni kakvo je moje mjesto tu, zašto sam ovdje, tad već u gimnaziji imao 3 epizode te vlastite depresije, znači nisam spao po pola godine, vrlo je jako bilo teško, nisam nekako našao smisla u svom životu i to su bile te faze mog buđenja. Tad sam počeo recimo meditirati, tad sam se počeo baviti već sa tim stvarima, tako da sam relativno jako brzo recimo se probudio, za što sam danas zahvalan. Ja uvijek kažem sad hvala Bogu za te depresije, da sam ih već tad imao, da sam nekako se probudio i našao recimo tu poantu, taj smisao za svoj život. I onda sam nekako, valjda kad imaš svoje poteškoće, hoćeš valjda sebi pomoći, onda logično je da te taj put vodi, da hoćeš drugima pomoći isto na tom putu. Nekako medicina je bila najbliže, nije bila to baš ova moja put. Moja mama isto htjela da sam ja liječnik, jer ona nije uspjela, jedan bod joj je falio da bi upisala medicinu, tako da je to bilo nekako tako isto njezina želja, ali svejedno sad ja danas vidim da je bilo potrebno, da sam ipak to klasičnu medicinu završio i onda to nadogradio sa integrativnom holističkom i sa tih psihoterapeutskim pristupima, tako da imam dobru osnovu, znam kako tijelo radi, znam, jer danas znamo puno tih raznih kouča, guruja koji nemaju baš toliko puno znanja, pa savjetuju ljudima, pa tako dalje, tako da osnova je da ipak imaš to zdravlje, mislim to znanje fizičke, klasičke medicine i onda to nadogradiš sa holističkim pristupima, tako da danas vidim da je to bilo
jako bitno da sam ja to kao duša, kao svijest ipak odradio i da je moja mama vrlo dobro odigrala svoju ulogu, da me tjerala uči se, bilo varla jako teško, puno takve knjige su bile za studirati, puno toga znanja, to nisu te lake stvari, ne? Tako da sam ja to onda odradio i onda sam se nekako tražio, nekako sam isto skoro 10 godina sam nekako izdržao u toj klasičkoj medicini i baš prije korone, to je kao neka sudbina, ne znam šta, kao da sam osjetio da će se taj pritisak i sve dešavati. Ja sam 1. marta 2020. onda dao otkaz u Univerzitetnom kliničkom centru u Ljubljani. Stvarno, i nakon 10-15 dana da se onda počela ova pandemija i sve što se dešavalo, ne, i cjepiva i tako dalje. Da ne pričamo više o tome, puno ste o tome pričali, svi znamo šta se desilo. Tako da eto, to je bila neka taka moj put i onda sam više počeo raditi na tim svojim stvarima. Pojačali su se tad seminari, tad sve je bilo zatvoreno, ne? A mi smo nekako ipak uspjeli, ljudi su se tad budili, mi smo tad imali sve više zanimanja ljudi i tako dalje, pa smo radili seminare, pa radionice, pa jedan na jedan je krenulo, sve više ljudi se počelo buditi i tako dalje, tako da smo radili puno na tome i onda sam napravio tu školu Ananda, znači 3-godišnji program za školovanje za terapeute transpersonalne kvantne terapije. Tako da eto, to je bio nekako moj put. Vlastito iskustvo, vlastito buđenje. Imao sam kroničke glavobolje, znači tenzijski glavobol, imao sam recimo gastritise, znači psihosomatika. Nisam živio sebe, nisam živio to što je moja svrha tu, nego sam bio tako nekako za druge, da su drugi sretni, ja sam se prilagođavao i tako dalje. Bio sam taj, kako se kaže, dobar za druge, prilagođavao sam se drugima, znači taj good boy za druge, znači nisam živio sebe, nisam imao sebe i onda sam valjda morao puno na tome odraditi, da sam ta svoja uverenja nekako odmakao i da sam aktivirao svoj puni potencijal, znači da sam počeo živjeti sebe, nije bilo uvijek lako, znamo, a ne kad si na tom putu transformacije, svi te onda gledaju kao neku crnu ovcu, onda si drugačiji, si čudan i tako dalje, to je neki taj put buđenja u tom našem družbenom smislu, ali sve te napade ti moraš izdržati, ti moraš biti toliko jak ako hoćeš ići stvarno na taj autentični level i onda dalje kad se još više budiš se onda ti dublji nivoji po Kenu Wilberyu recimo aktiviraju suptilni, kauzalni ili non-dual, nedualni nivo, to su onda ti viši nivoji svijesti, ali ja uvijek kažem ako bi ljudi bili autentični, to bi bilo već super, znači da bi svak bio to što je, radio to što mora da radi, bez da bi se opterećivao previše sa drugima, nego da bi uvijek se okrenuo prema sebi, znači šta je to u meni, šta je problem da ja recimo imam neki izazov u životu, ne kao drugi je kriv, svi znamo nekad kaže s prstom na drugoga, ili gore bok je kriv, drug je kriv, a 3 prsti kažu nazad, znači ti si tako koje se mora promijeniti nešto da bi tvoj život bio bolji. Znači preuzeti odgovornost za svoj život, za svoje zdravlje, za svoje osjećanja, za svoje uverenja, odnose i tako dalje, to je osnova duhovnog razvoja i ako recimo ljudi neki preskoče taj nivo autentičnosti, onda oni već komuniciraju s nekim duhovnim bićima tamo, znači od zemlje se, to je onda može biti veliki problem jer oni bježe u to duhovnost i nisu odradili to što moraju tu na zemlji, znači nisu razriješili svoje odnose, nisu riješili svoje financijske izazove i tako dalje. I oni naravno traže utihu tamo u duhovnom svijetu, kao tamo je sve super, tamo je sve samo svjetlost, ali to je bijeg, to je može biti stran put, znači da čovjek ne riješi svojih izazova tu i sada, jer ja
znam da smo mi sa razlogom tu i da sa razlogom imamo takve izazove i da je naša duša dobila točno takve roditelje koje smo mi trebali, da smo išli preko svih tih poteškoća i tako dalje, da smo aktivirali nekako svoj puni potencijal. I ako ne riješiš prvo to, onda će ti biti vrlo teško ići na višu razinu svijesti ako nisi u suštini prvo riješio svoje traume, svoje izazove iz tog života, svoje djetinjstvo, ako nisi prestigao te emocije, ta uverenja, te traume iz tog polja života, ako nisi to nekako razriješio, onda ćeš teško ići na neko oslobađanje svijesti i na neko prosvjetljenje, kako da kažemo. Ne? Da, nema preskakanja. Nema. Za gledatelje koji su zainteresirani, kako je najbolje da te kontaktiraju, gdje da te prate, da li postoje uskoro neki zanimljivi seminari, radionice, tečajevi? Da, može na moj website, znači www.dejanjaric.com. Tamo se može isto i naručiti na moje, recimo, na newsletter gdje isto obavještavam ljude i tako dalje za seminare, za radionice. Da, imat ćemo sada brzo. Sad je u toku jedan program prijelaz, ali prehod u slovenskom, znači kvantni transpersonalni zdravilni krug nove dobe, gdje imamo isto takve meditacije, transformacije, sve je nekako snimljeno, tako da ako se neko želi pridružiti, može se bilo kad dobiti snimke za nazad iz tog studija, tako da sve imamo snimljeno, sve je dostupno, tako da nije nikako problem. Imamo i puno seminara snimljenih i tako dalje. Vjerovatno na jesen ćemo onda aktivirati novu generaciju škole života Ananda, tako da ćemo imati nove slušatelje, nadam se isto, i više muškaraca se sada budi, tako da imam nekako oko 30% isto tako muškaraca, 70% ipak je žena, više je žena uvijek otvorenih znaš, ne? Tako da žene ste u prednosti, više ste intuitivne, više ste otvorene, ali dobro, ja se nadam da će i više muškaraca što brže se aktivirati, pa da. Tako da, eto, može i na naš broj 070-638-442, moja asistentica Barbara će se, recimo, javiti, tako da mogu nazvati na taj službeni broj, ili info@drdejanjaric.com. To je mail gdje može ljudi isto tako pisati, pa ćemo im odgovoriti za bilo kakva pitanja, šta god da ih, recimo, zanima. Da, i stavit ćemo naravno u prikvaćeni komentar ove sve informacije, tako da ako vas ovo zanima, a izuzetno, barem mene je, možete kontaktirati našeg doktora Dejana i njegovu ekipu. Dejane, ovo je bilo izuzetno zanimljivo. Svakog svog gosta za kraj razgovora pitam zaključnu poruku, misao, savjet, eto da nekako slatko završimo ovaj podcast. Hvala. Da, može biti vježba, može biti meditacija neka tvoja, čak i to. Šta god hoćeš. Za meditacije moje su baš nekako duge, tako da oko sat vremena to ne znam da li će proći. Onda bolje savjet. Da, mogu ljudi isto ići na moj YouTube kanal, tamo imam i nekoliko tih besplatnih ima tih meditacija, tako da mogu ljudi me protražiti, Ananda Holistički centar Dr. Dejan Jarić, pa će tamo se mogu preplatiti, pa će dobiti isto tako informacije. A kao što sam rekao, da živimo sebe, da ostajemo u stiku sa srcem, da aktiviramo srčnu možgansku koherenciju, znači da smo povezani, da smo jedno sami sa sobom, da radimo dobro, da smo svjesni sebe, da smo svjesni da smo duhovna bića tu samo u prelazu, na kratkom, recimo, postanku na toj planeti, i da prosmatramo sebe, recimo, i da vidimo svoj život, da se deidentificiramo od svih tih drama, emocija, izazova koji, recimo, imamo u životu, da smo svjesni u svijesti, ja kažem u zavedanju u slovenskom, znači da smo svjesni, da smo conscious, ne? Znači čista svijest koja prosmatra i vidi, vidiš jednu misao i samo prosmatraš. Misao kao što je bila, tako će i proći.
to nije vječno. Misli izlaze iz našeg uma. Dođe druga misao, spustimo. Dođe treća, spustimo. Dođe emocija, super. Prosmatramo, prihvatimo to. Ali mi nismo to. Bitno je, recimo, ako tu kažem samo empatija, možda bi bila recimo ta vježba jaka, šta god se nam u životu desi. Neki događaj, stresa, ne znam, neka svađa sa nekom bitnom osobom, može to biti partner, dijete, kogod. Vidimo to, osjetimo emocije koje smo imali u tom slučaju. Recimo, to je recimo vrlo često je to negativna emocija, ako je svađa, naravno, znači ljutnja, strah, tuga, nemoć, patnja, šta god da osjetimo. Dozvolimo si osjetiti te emocije, znači dozvolimo i otvorimo se onda na jednu emociju koja je recimo najjača. Dozvolimo da je osjetimo i prihvatimo. Znači ne potiskamo, ne odbacivamo to jer znamo ako to mi potiskamo onda se to jača. Po zakonima isto tako kvantne fizike, znači osjetimo, prihvatimo, recimo ako je to ljutnja, prihvatimo tu ljutnju. Dozvolimo tu ljutnju da je. Osjetimo je u svakoj ćeliji tu ljutnju. I onda kad imamo osjećaj da smo tu emociju prihvatili, onda idemo dublje i pitamo se šta mi fali u toj situaciji. Znači koja moja potreba tu nije zadovoljena. Znači sa kojom potrebom u sebi mi nemamo konekciju. Znači može to biti ljubav, mir, radost, poštovanje, sloboda ili šta god osjetimo da nam fali. Možda recimo kad smo se posvađali s nekom osobom, možda nam fali poštovanje, samopoštovanje. Nemamo recimo konekcije sa tim. Onda idemo u sebe i otvorimo svoje srce i vizualiziramo kako se puno tog samopoštovanja ili ljubavi, mira, slobode, šta god nam fali, kako se širi preko svih tijela, preko svih ćelija i kao da se kupamo u toj svjetlosti, miru, ljubavi, poštovanju, šta god nam je nekako falilo tamo i onda se stvarno povežemo sa tim, idemo i koliko god nam treba, 5, 10, 15 minuta smo u tom stanju povezivanja sa tom potrebom, ali ili potencijalom koji već imamo u sebi, kao da već to je u neograničavajućih količinama u nama, što u suštini je, ali mi smo to zaboravili jer smo se identificirali sa umom, sa emocijama, sa tijelom i tako dalje. Znači to je vrlo jaka vježba samo empatije, gdje mi idemo u sebe, prihvatimo emocije, jedno što je najviše recimo jaka ju prihvatimo, prigrlimo i onda idemo dublje šta mi fali u toj situaciji i onda idemo u stik, u povezavu, konekciju sa jednom potrebom, jednim potencijalom, otvorimo se na njega i okupamo u toj energiji mira, ljubavi, svjetlosti, radosti, slobode, šta god nam je u toj situaciji recimo falilo. I onda još dublje, kad smo to napravili, idemo još dublje i onda to prosmatram. Ok, te emocije, te misli, ta potreba, to tijelo, sve što se događa i ja koji to kao čista svijest prosmatram i gledam na platnu svijesti mog života šta se dešava. I onda sam miran i samo vidim ide nova misao, nova emocija i ide i ne vežem se na ništa. Znači, ni ne aktiviram, ni ne odbacujem to, nego samo sam neutralan i osjećam mir, tišinu, nenavezanost, znači potpuno sam u tišini, u miru, u čistoj svijesti. To bi bila recimo neka taka jaka vježba, što ja mislim ako bi to ljudi nekako povježbali, ako bi to vrlo recimo svaki dan radili, onda bi život nam bio puno lakši, puno manje bolesti, manje stresa, manje svega bi imali u životu, jer ja mislim da odnosi su najbitniji, sve ostalo znamo dođe i prođe, ne, slava, novac, mladost, zdravlje, sve to je prolazno, ali kako smo mi živjeli naše odnose,
to je poanta naših života, to odražava kvalitetu naših života. Znači odnosi i u suštini prvi je odnos prema samom sebi. Znači kakav mi odnos imamo do sebe, ili smo do sebe ljubazni, ili prihvaćamo sebe, ili smo u visokoj vibraciji, ili ne, to odražava kvalitetu našeg života. Znači i kakav odnos imamo prema sebi, takav odnos imamo i isto prema drugima. Tako da eto, poruka ljudima, volite se, ljubite se, grlite se svaki dan, radite na sebi šta god je moguće i ja mislim da će nam onda život biti ljepši, lakši i da ćemo ići na višu razinu svijesti svi kao kolektivno čovečanstvo i da ćemo za nekoliko godina, vjerujem, živjeti u takvom svijetu u kojem će biti radost, veselje da živimo. Eto. Puno ti hvala, Dejane, na ovom razgovoru, baš sam uživala. Želim ti puno uspjeha Hvala, isto. dalje u tvojoj Da. misiji i osobnom duhovnom putovanju. Hvala i tebi, sve dobro, sve najbolje i vidimo i čujemo se još neki put. Da. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama u još jednoj epizodi Atma podcasta. Do nekog sljedećeg puta šaljem vam veliki pozdrav iz Splita.